¿Verdad? Vaya, te quedé tu favorita. Mira, ¿verdad? Muy bien. Bueno, este fue el televerso. Funciona mediante ampollas. Detecta os imáns como este. O que fai esta ampolla é que a detectar o imán levanta o cuerpo. En caso de ser detectado o imán, pues vuelve a ver. Pasa a corriente abaixo da entonces e agora vamos a poñelo con el para que sabes e pasar euro por cima da ampolla. Levantouse a detectar o imán. Agora sacou no caso hai que esto é o tiro de carreira, é dicir, cando toque, como agora, pois o circuito queda pechado, é dicir, o puente se apaga. E mesmo pasaría se tocara aquí. Non sucede nada máis. Un momento. A ver.